HIV kan ti hi a hrika hi virus ani a chuwang chuan virus hi a inkai dan kong chung chang hrim hrim ah hian kan hriat tura chuanin na hrik hi chi thum anga thran ania bacteria kan ti te fungus kan ti te virus te chu ate ber a zong chi ni ta chuwang chuanin an point of entry kha poimua taksa ron lu na point na kha chuta chuan mipa nga sex atanga inkai na kong lo soitai lo mipa positive me sia la positive lo khalo ni ta se chuta chuan mipa ina akai theina lai chu sazu mor lai a in expose na lai kha ani pera alian lo kan shamenga me sia chuanin a ser chung kha a surface area ti zong se meteng chu a zaw zaw wang khan me chia chuan an dong song chak the zo nga ti sex man kong re nga chuan mipa chu anin pe ma a ti sa chak na so san ma wangin meisia kan loin pe man lo fo thina khama khani an ser chunga tuin hang turang te lo tuin hang man tok lowa forceful entry kan ti luinang chi ti demo ani lo pon in ngai zong ro ro a cheswal dun kan ti apo meisia loin pe man si lowa in pe lo kan ti khan meisia po ser tuin hang la tam man lo chi te ni bang khan khatianga khani meisia chon injury ser chunga chete te injury kham mata chu tianga wang te chuan chu chom je taka chon anatomical factors kan ti mea pathian mi hring min siam dana kan taksa pungsang om dan I khami ni wang khan mi paina me sia kai theina chan sa hi me sia na mi pa kai theina chan sa in asang jok hrim hrim ani oral sex chungchang a hian nia chemical an soi hian safe sex chungchang kan soya sex atang HIV in kai na kong kan ti hian penetrative sex tin kan soi thenga chumi je chu ser in penetrate sex man akhania chu chuanin risk ani na berle ain kai chon tam na ber hilo ni ta chu ti rual chuanin oral sex kan ti chuan oral sex hi mi tam tak chuan safe sex kan ngai ani sex man ro po a him zong ngai ani atenom le tenom lo kha chu thurana lo da ta photila ama ro chu ka chunga mi pa in a bol lo ti tlatang se ka chung him alo ni chuanin khatianga chuan him turangai ani tin an lo lem pol ni tang se an lem rol khane tan pumpuya tlak chuan pumpuya sitin virus le ma hrik dang shim poi pumpuya sita chuan an thingal ta shim chu tiang ni wang chuan oral sex chu HIV in kaina chungchang bi angzong kan soinon point sex him tak chu ni amaro chu mihring kan lo drop thea mizo te kan soidana pe chuan in antina in kis chungchang shim point soi kai tel tela in kis ateng kai thelo te kan tia amaro chu mizo chu kan soita kin kan eile in chungchang kan film kurtok lawa puwa kania sala kan huama kam chung pille pa ninga mane unau te kan lo nei thea khang konga khanin film kuratha angrang khop maya chu ti rual ro chuanin khovel angzonga chu chuanin oral sex kan tiang chi ti te in ki sanga tang te HIV in kai chong chu documented case kan la nei lo nin kan ria tu thleng hi chuan mi pa ani lo point anal sex kan mi pa point me sia ka amonga ti thei thota chu anal sex kan ti chu ni meya anatomically book in medical zong in soila tela mong kwa hi ati hrola hi ek sangchuak tura siam ni wangin outside for zong in atang thina ni chumi ni wang tak chuan sex man na tura ta na kan organ hi ni lo shima pathiana min bo sai dana po hian ma se chumi ni wang tak chuan anal sex monga ti shima hi chu loin pe poni se du thu sa ma chuan an hmang lo theilo ni chuan tu na point HIV prevention apo loops kan tia ti nal nei man nge tur ngam ta chan chu mong kwa chuan ama hran pain discharge amo tui na anga nei velowa meseser anga chuan kan soita ang khan tui na anga lo oma ha khanin sex man konga him taka sex man theina in buat sei tha chuan alo siam veta ma sen mong kwa ero chuan khatia anga discharge amo a fluid chamo kha om hran pe velo wangin I anal sex man shim HIV in kai konga po hian a risky apa ngai ain sex man pai kan ti pa ngai a hian as ale fe na sanga nga chuwang tak chuanin anal sex mong point ti hi nia I thil om lo taka kan ngai ni me thema se khovel mundang ang thawin kan rama po heng hi kan experience kan lo tong chho vezel nia kan lo ti pala ni point ati nal na man nge hi poi mo chan chu lubrication om that lo chuan injury om ma big mani anal sex a hian chu kan thret ta na poi mo ka te ni communicable disease kan ti me na nai kai chon thei shima chuan inven na kan nei kan tool sa hi ain kai dar lo na turata na man tura chop chu ani chuan man nge nga ya
entin nan malaria po in kain chon the nat na ni ma se thosikal tangin an tho chu thosi namin selo na turatan chuan thosi len man tur kan tia ramakal te phe chu thosi len DDT ka nge mang turin ka intia chuan a thosi len a khaman sak tatlatila a in ve na nei chun tu kha kan lak sak ti na nia ti chuan ramakal anga thosi na lo seng malaria kai don ni ma se tu na hian chu tiang ni lowak kan malaria program po thosi len man chung chang ate awareness kan impact thada wang hian tun hnai chho phe chon ram riak zong do tho hianin thosi len an mang to a chu tiang awang chuan kan rama malaria case po itla hiam na sa India rama ti thaber pol kan ni chhota ta hiala malaria case po kan tlem ta renga chu tiang le chuan HIV a po hianin in kai chhon the nia mihring atanga mihring tho nia a in kai chhon na kara veng him tura kan man ro nei chuna kha chu kondom ani me a chu kondom a chu inven na kan nei chuna ni wang khan kan society mo skoshana kan in zirtir na kongin in mil lo dawa kan lo hria ni pon thil ni om lo turang angai lovin public health a apoi mo analyze ka hian kan concentrate kan focus a tooling ka ria kondom chu chung ko po soi chi lo kondom kan mang tur kan zirtir chuan sex man kan tilhuar mai mai ni ti te po ngai tu na tam tak om thea tin kholaya kondom chungchang kan tara kan ril ruwa po a fu tok lo a the ni ma se chu ti rual chuanin kondom lo hi man tur kan nei lo rang invent na tan kan invent theina om chuna chu sex man lo khani me a chu du thu samania chu mi chu tiang ni wan chuan HIV prevention na tan rang hian sex atanga in kai chhon na kong laka kan inveng do ni chuanin ABC tho kha poimwa chu ta chuan ma sabera chuan abstinence ania insum turing kan du'a nupui pasal nei ma a insum turing kan du'a tin bia chuan chu chun lo tlin lo ni chuanin rinom turin an pa na tela ka rinom turin kan do ni chu ko shan in zirtin na tang hena o me ma amaro chu a lai tang hian tlin lo hi kan tam me ya chuwang tak chuan kan tlin lo rau ni si chuan a bia pokhan an pokai do ni la kan kopui te la ka rinom tur khan rinom na hi one way thelo a two way nge ya karinoma le lampang rinom silo chuan kakai don tho din ani chuwang chuan kan rinom to na ngai chuwang chuan karin om ringota ka thian pa mo ka kopui mo kha alo rinom be silo chuan rinom angin kala kain soi thea ke ka lo rinom anga a rinom anga in soi kha ataka lo rinom silo chuan ke rinom viau ka kai the don tho ni chuwang chuan ala full proof lo ala la safe tok lo a chumi ni wang chuan clean lo hi chu bi a po hen pakai chuang leven si a hen kan pakai thain ka ria kan tin lo ro in chuan invent na man na chang hriat mai hi kan ti tur ni hre chu ti ni lo chuan in tuna pocket statistics a HIV kan tam na ber kan nia invent na chung chang man hi caution level anga te mo in chung khura han in zirtir em chu har sa de ni point public tak anga public health information in pekong ai chuan hei chu kan ti mak morning ka hria kan pevio chung hian man na chang kan la hrelo khop me chumi man na chang kan la hrelo lai te chuan soi bel ka duwa kan tle rol tele thalai te ngai zong zinga mi pat me chen mangan lo omin invent na man hi anna chang an hrelo chu thu san lo ni ta se anna chang hria point man hre na chan tam takan nei thin kan lo experience to hian thalai te nan soi fo chu invent na man an tum chuan min ring helami inti na hi alo am thin ni in ring hel na anga ngai thina chulai te chu a boi thla khop me kan break anga ya ani taka chuan tun hai choin HIV kan hlau lo ta view me ya tlero le thalai jok te hian zona kalo dona he tianga mi en lo che swala tlero de te har sat nan ne ya zona min lo zo ve te po hian an ril ro ron riak ma saber chu karaya ngem ti ni rai ba kha kan langai tu thleng phalawa rai an hlau chuan invena televin section mangani ti chiang renga chu invena telova section manawang tak chuan HIV laka chuan an him lo zokani chuwang chuan invena telova sex mana rai ringot hlau ni lo khan HIV zoka ka kan inveng do ni chuan inven na mange zoka sex mana kha kan mang don ro ni chuan invent man chang kan hriat kha poimo ka ti khop mai chu tianga wang chuan mi an che sual fo mai an ngai zong te an ring khopa an soina na tak pe jonin kabial palom kabial nu lo men tia rin hel turai an hrel an ngai lo shim ani tulai bo ro ka chu kan thri agunin ka ria ngai zong te hi tongkama an lo rin nom hi tok lawa lo che sual rozeu kha abial nu bula mo bial pa bula mo chuan ari na mang takin alo in soi thea chu a improve tak thei to lowa mi pa nga phe chuan ni se an virgin lo po tu mai engtin mai na confirm thei lowa tik ta ka soi chuan
mi se then khat te rol kalo don son thin te point zone te point mi pa hi an vargin rin tat nei ne a tingan vargin ti chu sia than tin an zo tila mi chan wak ngai na chun threle chuang lem hle lawa chu wang tak chuan mang lo turin kan in zir ti ranga nu pui pasal nei ma chuan an lo mang pal hlo ani po a inven na man na chang an hret kha tula chumi ni wang tak chuan inven na kha chu kol mai ro se a kola wanga mang nge tura tina ni lawa ramriak thina po ramariak reng lo amar chu thosi le na nei rengang ramaria changa thosi le na pai kha a inven na chun tlat nei chu tiang deuh chuan inven na kola ane awanga sex mangzia tura in rin na kha omlo sela kha inven na nei wang zoka sex manglo theilo situation engama laklo thil alo dong song palani po man tura lo nei kha apoimo zok ani chu tiang huna taka an nei ya chu tuna heng kan pro kan zir tir a tul leng ka sia kondom an kola wanga hurta veu tura inga ina hi hei chu kan threngai kondom pai tlangwal la varjin ka hreteu mai ge point kha thil khan an mani a sex man ngei tumna pe chuang lo amara chu inve na chang thret inve na kol na chang thret kha tunlai khowela chon changkang ni na ni to chu kan soitama thakopin ka sia